Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan Ramangi Hakerdog Ying Jongpi. MLA jangka Mairang constituency ba Metbah Lyngdoh walong ru unoi lam barang ba du. Jangka sang-sang partai ke United Democratic Party ula Pynksan Halor ke Jingkular jang menteri rang ba ka jilla ban kentiu no ke Kerdan district ya ka Mairang civil subdivision. Habai krem gila patai kubor hak arp kendai terik uyayong arjar arfui uba Metbah Lyngdoh walong ru lampang jangka ying dor bar thawan ula ong ba ke Jingdawa ban penyok Kerdan district ya ka Mairang kan om kata ai ru ya ka Jingdawa jang MLA belaklat no jang Sila constituency Dr. Don Kupar Roy ban Kentiu district ya ka Sora civil subdivision. Ula sode ba ka Mairang civil subdivision kalong ka badai hok ban yo ya ka jing Kentiu Kerdan ya ka na ka civil subdivision sya ka district la. Nanti ki government ki bawan nak we ka pos ban ya ka no tong nak bantau we ubre nanti it's not fair. Kamlong ka badai ba kamlong ka babha. Kia ban pet ya ka jing don kam jong ka tu area. La ka tu area ka don kam ne em ban yo la ka jong district. Kata syo ka di ko banung kom. Ngimde ban sila kai tang la bantau we ubre. Hoy, ke initiative la sim nei Dr. Don duk tu ko ban pen pau ba kalang ka don kam ya ka Sora civil subdivision ban upgrade no ya ka sya ka district level. Kata kalau ko badok kam. Tu kamu ban ong bakan yap no. Ngatai da ong bakan yap no ta kamu. Na kita ki badai ban pet ya kata ngatai kalau ko babakla. Kamlong ko badai na ka bantaban pakat akata ko ko. Endre ke ege bangayu I kalong. Kata kadang beteng pat nakalen jongaru ngapan pau lam. Hoy. I Dr. Don ko president barim bang kwai dor blay ila penpau ha ko bali bakading tang ju I banyo ka district. Kasyong pat haka sorka nakalen chief minister ula de ban constitute ya ka committee special committee haka bali kumno ban upgrade in civil subdivision syaka district level ban upgrade ya ki administrative unit syaki subdivisional level nanda lani ki subdivisional office ki bat mai bat kumjuru ya ki blocks ki bat mai haka state ke jungi kasyong kadang kam ban buat ya ki katu kat ni ki procedure mlay bangi chure tang makawanta ba ngisumon ban le yu tau buri marway lani yo no buri kata ladang long sinsar kum tak kalau babak lah. Maka kadang kam ban pek ya justification. Ya kadang nak kam mau pila.